vrlo nezgodan za Vladimira Putina, jer vaš primer pokazuje da postoji, da je moguće da se Rusi negde ujedine i da Rusi imaju demokratsko političko organizovanje i da Rusi imaju demokratsku političku aktivnost. Takvi primjeri su zarazni i takvi primjeri koje ste vi napravili u Srbiji mogu biti iskra koja će potpaliti brojnu rusku emigraciju u brojnim drugim delovima sveta, a tako istovremeno i potpaliti jedan demokratski lep požar u Rusiji kako bi se i Rusija okrenula demokratskim vrednostima čovečanstva. Ja ovo znam, Aleksandar Vulin to zna, Patrušev to zna, Vladimir Putin to zna. Zato što oni to znaju, zato ste vi opasnost, zato nemojte nikada kloniti duhom, ne postoji ni jedan požar koji je zapaljen drugačije nego malom iskrom. Mala iskra pali velike požare i vi ste ta mala iskra demokratije koju svoju aktivnost političku ostvarujete u Srbiji. Nemojte dozvoliti da se ta iskra ugasi, bez obzira kakve neprilike i nedaće vam ovaj ili bilo koji drugi režim bude stavljao pred vas. Hvala vam puno.